Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga igsoon, kita karon mag himo o pagwudo o paghugas. Kini kondisyon aron kita makapagsala. Kay kung walay wudo dili ta makasala. Walay sala kung walay wudo. So kinahanglan ang atong wudo mga igsoon ay maghimo ta, magbuhat ta o niyat muna ta. So niyat magpasabot intensyon ang atong tumong ug tuyo. O kini dili ni siya isulti kundi trabaho kini sa imong kasing-kasing na ikaw magwudo tungod kay ikaw ay magsala. So sa dili pa magsugod kinahanglan nato isulti ang bismillah. Putput sabot sa ngalan ni Allah. So yan. Pero ato ning hinayan kay sugo usab ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maggamit tag tubig atong hinayan, dili nato pagkusgan. So atong i-adjust na hinayan nato ngana. So nigsugod bismillah unya ang atong unahon ang pirmi ang tuo, ang right. So nigsugod bismillah kana tulong bisis nimo hugasan 1 2 3 dili na po subika sa 1 2 3 pagkaman na balin na po sa wala 1 2 3 1 2 3 yan pagkaman na mga igsuon tukhaon ni ato ang antipara kuman na imuhang baba katulog hapon ang mukuha sa tubig mga igsuon kiring imong tuo nya imo dayong ilimugmog ngana katulo ang manang katulo sa imong baba sunod na pod sa ang imong ilong tuog hapon ang mukuha sa tubig sama ini imong isikma imong hingos imong isinghot gamay nya imong isikma pinaagi ning imong walang kamot imong ipiso sa ibang kay basig na ay mga kugmo o sipon diha makuha imong yanaon tulo so mo ni mo pindot sa imong ilong ang imong wala paghuman na mga igsoon ang imong na pong naong ang imong naong mga igsoon diri kining naibuhok kini ana padulong diri ubos mo ni imong kinahanglan mabasa sa imong sa tubig imong ginaon igsoon ngana imong ginaon una kay bungot imong ginaon unya ikaduha mao gihapon so panglas so ana mao gihapon ang bungot sunod ang imong bukton so kinahanglan mabasa ang siko sama ini. So katulog hapon ngana. So nay uban nga naon kay og nadugay na ka mo karaan na ka pwede naman nga naon. Tapos nga naon. Pwede naman nga naon kaduha katulo. So kanang lang mabasa ni dinhi. So kung bago pa ka pwede rin mo nga naon katulo 1 2 3. So sunod ang imuhang wala nga naon katulo kung dugay-dugay na ka pwede naman nga naon nga na aron mabasa ang ilalom nga naon so dunay duha ka pamaagi kung bago pa ka pwede naman nga naon so katulo sunod na ang imuhang ulo ang imong ulo gikan diri sa imong nga naon nimo igso no imuhang hintuturo ngini kay ato nang magagining duha ato ning magamit unya so inginion muna nimo so diri si imuhang agtang ana ya padulong sa imong tingkoy diri tingkoy nya balik imong ibalik dito sa imuhang agtang ana unya kining imong habilin imong ikukog sa imuhang balik ta diri si imuhang kuan gikan diri si imuhang agtang padulong sa tingkoy nga na ana balik dayon ka tingkoy to agtang kasara
dili sige balik-balik ng katulo kasara na siya. Jika na ana nya imong ibalik human na. Tapos kining imong nabilin na tudlo nimo imong ikugkog sa imong dalonggan. Imong ihidlo, imong ituyok-tuyok diha sa ilawom sa imong kuan kasara pod. O ang nahabilin imo pong ituyok diri kining imong kumagko imong ituyok sa imong likod sa imong dalonggan imong iana. Kasara pod dili katulo. Kung man na igsoon, imuha na pong tiil. Kini. Tiil nimo igsoon, katulog hapon. Kining imuhang kuan, in between sa imuhang mga tudlo sa tiil, imong hinluan nga na. 1, ana. 1, 2, 3. So kinanglan mabasa ni dinhing imuhang bukong-bukong. Kini. So, kuman na balik ka balhin na po ka sa imuhang walang tiil. Mao gyapon kining bukong-bukong kinahanglan mabasa kini dinhing likod sa imuhang tiil. So, imo dayong ihinlo din in between sa imuhang tiil. Imong kumagko sa imong tiil, imo dayong hinluan. O human ang tulo, human na. So, doon ay isulti ana. Pero kung dili nimo sag-o, okay rang. Walay problema. Ang isultihan na Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabini wa ja'alni minal mutatahirin. So kung dili pa na nimo sago mga igsoon, pwede ragwala. So hinahinay imong matun-an kung unsay ikaw man nimo og gudo. So wala po din nang diretso na taog sala. Pero kung sago nimo, inshallah hinahinay imong masago katong dua o pagampo ikaw man og gudo katong akong gisulti nga Arabic. So maro to mga igsoon og human ini ay pwede na ta moadto sa masjid og magampo o magsala. So ngatura balik-balik ra nato ang video aron makatunan nato unsaon nato ang pamaagi sa paggudo. So dinhil lang kukutob ang inyong igsoon Abdul Malik Avenido.